Murhepa wo tiveka no duma eka Gaza loyi a tivekaka hi vito ra Mthimbane a hi tivisa leswaku i ta va a ka a release album yakwe hi ti 15 ta June 2026 hi rona lembe reri. Mthimbane hi swi twile leswaku a ri exitangeni laha Matolo a nga tivisa leswaku album leyi a karhi a yi sweka se yi vupfile naswona u ready ku a nga phamela ti-fans ta yena. Nongonoko lowu i Rhyme and Reason, muhaxi wa wona DJ Johnny the Ngoms aka Mr International Mega the Radio Smasher ha mi amukela eka swihungwahungwani. Hi siku reri ra tolo Mthimbane u tlhele a tivisa leswaku hi ti 16 ta June u ta va a karhi a performa album yakwe yintshwa eka nkhuvo kumbe nhlengeletano lowu nga ta va wu ri kona eka Sikhwinyani ehandlenyana ka Giyani, laha hi kona a nga ta mi twisa munyu wa leswi a swi tselekeke hi poto rakwe kusuka eka Undefeated Record Stable. Nongonoko lowu i Rhyme and Reason. Album ya Mthimbane ya lembe ra 2026 leyi a nga ta yi humesa hi ti 15 ta June yi thyiwe leswaku i Xikwembu hi lweli. Mthimbane u tlhele a ya ka tluka rakwe ra Facebook laha a nga fika a hi phamela nongonoko kumbe tracklist ya album ya yena leyi a nga ta humesa hi ti 15 ta June 2026. Nongonoko wa tinsimu leti ti nga ta va kona ka album ya yena hi leti landzelaka. Risimu ro sungula ri thyiwe ku Intro. Hinkwenu hi ta swi twisisa ku ka ti-album ta Mthimbane hinkwato ku na manghenelo. A manghenelo mako ma tala ku tlanga maybe below 1 minute or 1 minute and a half. Sweswiya swi ya hi ku i ri yini. Track 2 Been Good to Me featuring Athalia. Ka track number 3 i Xikwembu hi lweli a karhi a fambisana kahle na Dawn. Kasi eka track 3 i Mhalamhala a karhi a feature na Bishop Maluleke xikan'we na Nebo 64. Track 5 i Tumbela eka Yesu featuring Harvest na Athalia. Track 6 No One Knows featuring Rishile. Track 7 Handle ka wena featuring Harvest xikan'we na Athalia na Theri. Kasi eka track 8 Where Are You u famba a ri yexe la a nga featuring munhu. Track 9 Uvumile featuring Theri. Track 10 Thank You Lord a feature Hlulani. Kasi eka CD Sleeve ku fanisiwe Mthimbane a ambala swiambalo swa Hosi Yesu kumbe swo yelana na swa Hosi Yesu a karhi a famba ehenhla ka lwandle. So a ni swi tivi ku picture leyi zama ku portray yini kumbe ku hlamuselana hi ku hi loyi Mthimbane i ambele swimbalo leswi swi nga tshama swi mbala hi Hosi Yesu bibeleni a karhi a famba ehenhla ka mati elwandle. Nongonoko lowu i Rhyme and Reason, muhaxi DJ Johnny the Ngoms aka International Mega the Radio Smasher. A hi tshameni hansi hi endla countdown swin'we tanihileswi ti 15 ta June ti nga around the corner. Inkomu.